سیاسەتە یەکێتی ئەوروپای یا پێنگاف یانجی قۆناغ بە قۆناغ یاراکردنا سزا یانجی سستکردنا سزایان لە سەر سووریایە دێ بکارەبیتن هەریکاریە سووریا وێران دە 14 ساڵێن شەڕ و ئاڵوزی و دەربەدەری و سبەڕوش لێنە دیار خولی سەر پێیان بگریتن ئایا ئەف سیاسەتە یەکێتی ئەوروپایە دێ سەرکەفتی بیتن لێ سووریایە ڕێڤەبەریان نویا سووریا دێ بکاربیتن مەرجێن یەکێتیە ئەوروپایە جێبەجێ بکەتن و ڤان وڵاتێن ئەوروپیش خۆڕازی بکەتن ji pêkînana demokrasiyê û bejdariya hemû pêkhatiyan li wî welatî nehêlana matirsiyan lê ser welatên derdûr û heta cîhanê ji Diktor Zara Salih akademîsyen ji Birminghama Brîtanyayê van pirsa û zêdetir dipirsim. Diktor Zara tu bi xêratiya Kurdistan 24. Siyaseta rakirina sizayan jî sistkirina sizayan pêngaf yan jî bêjin qûnaq bi qûnaq. Yekêtiya Ewropayê lê ser Sûriyeyê dê bikarbîtin serkeftî bîtin û harîkariya Sûriyeyê dê biket. Xwe ava biket. Spas birêz îman bêguman yanî ji ber gelek guman li ser vê de facto ev desthilata de facto ya Heyet Tehrir Şam ku Ehmedî Şer'a serokatiya wê dike ji ber ku bingeha wê gelekî tundraba yanî cihên matirsiyê li cem welatên Ewropî cem Amerîka sedema vê tiştî ev şert û mercên van Yekîtiya Ewropa hemû welata îro guhsirdana Şamê dikin kongirek çê dibe her û her vê tên ziman got ev desthilatdar karibe yani ev hikûmeteke ya ve guhestî ya dema bê de bê duristkirin ew hemû pêkhateyên Sûrî yani tê de beşdar bibin yani berferah be ya di duwa jî weke tanî ziman di raportê de jî yani divê ew kêşeya pirsgirêka terorê yani ji ber ku ew bi xwe yani hîn lîsteya terorê de Heyet Tehrir Şam Daeş li wê de îro geş dibe xurtir dibe ev hemû bi rastî cihê ji bilî wê jî yani pêkhateyên Sûrî ew bawerî navbera wa de nemaya ji ber îro hinek karin pêk tên karin li wan deverên cihên Elewiya gelek karên êto hildanê xelk têne kuştin pirsgirêka Kurdî heye pirsgirêka Dirziya heye bi rastî yanî ev desthilatdar li ber ezmûneke gelekî wê nehesan bê loma ez bawer dikim ev şert û merc pêwîstin yani ji bo ev desthilatdar ta radeyekê weke anî ziman qûnaq bi qûnaq karibe yani rewşa Sûrî dî baweriyê li bavan aliyên Ewropî çê bike û guhartina di rewşa Sûrî ji ber ku bi rastî piştî 14 sala ji şer Sûrî ne tenê wêran bû êdî ribek ji xelkê wê li dervena welat hemû hatiye wêrankirin cih nîne xelk tê de jiyan bikin xalî hatine hêrvandin kehreba av yani pêdiviyên jiyanê îro peyda nabin loma ez bawer dikim qûnaq heger ev desthilatdar pey bişopînê van şert û mercên Yekîtiya Ewropa ez bawer dikim wê hêdî bi ser keve tevlû bû ez bawer dikim wê gelekî zehmet jî Diktor Zara cenabê hewa dizanîtin biketina rejêma Esed çekekî qurs û giran kete destê grûpên tundra û bi taybetî Daişê li wî welatî hemû amajeyek bû bihêzbûn û çalakbûna Daişê lê Sûriyayê dihêne dîtin mercê Yekîtiya Ewropayê û Amerîkayê Sûriya nebîte serçawe çavkaniyê terûrê bi welatên cîran û heta cîhanê Aya rêveberiyan nûya Sûriya bi vî halê heyî dêşêtin matirsiyên li Sûriyayê li nav xwe de tasfiye biket nehêlîtin bibîte matirsî li ser cîran û heta navçe û cîhanê ji ber ku ev yek ji mercên rakirina sizayan e belê rast e bi rastî jî ev na pirseke gelekî giring e û ev desthilatdar yani heta radeyekê hîn neserkeftiye ji ber gelek yani bi deha grûpatên tendiraw hene ji bilî Daeş ew kêşe pirsgirêkeke dîye yani ew na pirsgirêkeke giştiye yani Sûrî de lê grûpatên dî jî gelek hene gelek derdorên Sûrî di coğrafya Sûrî de gelek grûpat deha grûpat bi ser Tirkî vegerê dayne
فاکتوری ترکی او هکاری ترکی ایرو دهیله گو اف پیوجوی نسر کفتی به چماش برگو او فشاره لفي بيفجويا الهف كرنيت كي جبر شرط مرجين وين هنا ديجي كردا يعني راستا بيجي دوی حسد چکی خودینه دوی يعني فشار الوی حکومت احمد الشرع دکی باوریا مده اگر او پرسگریک به ترکی ربی چاره سرکرن ناوا کردان و ترکی دا و حسان به يعني تويت قلق آلوزي نبن برا كردان وشامي دا يعني أبناجي حتى إيرو جي حتى رجع إيرو او هي تحرير الشام هي حتى انها بريخ وندعي كردا برنجكي بزمانكي نرم بوارد اخفي بله راسته دكتور زارا پیگه هیزا به ترکیا او ام دبینین یعنی هاتنا شاندکه چونا شاندکه دن هری دماهی سروک میته لسوریای بو بجهنه اینانا داخازو مرجو خاستکین ترکیا ده سوریا نودا چما ترسینه لجبو سر هلدانا گروپین تروری یان جی پیکنه اینانا مافین پیکاته و نتوین دی دناف دا کردان لوی ولاتی بگمان يعني اب بيفجويا جو ايرو التركي بيكتي بيفجويا اشتيه باندورا يعني برغو تركي روجافا گری دای باکوروا ابجی شاشیتی که جبر او فشارت که او ناخوازی تدست کفتی کرده هبن لو ما از باورد کم اگر اف پیواجوی درباسو بشوی که آشتیانا و بشداربونا بريس سروک مسعود برزاني و هریما کردستاني گووینا کووانا کوکیان سفک بکه یعنی بکنه چاره سری که بشتی گو کرجی بخبخوا نونرتیا که هفبش همو آلیان سیاسی و جواکا سویل و کساتی کاربن نونرتیا که هفبش داخوازه که کردی نتوی هبه از باور دکم وی باندورا ویل سر وی فشارین ترکی هبه وی ایدی وی امریکا جیش خود و فرنسا جی سر وی خطینا آریکارن یعنی بن چابدیری آواده یا وی اف پرسگریک وی چاره سر بشخوا اف پرسگریک چاره سر ببه ایدی وی تکی شن نبن از باور دکم لی اگر هاتو اف پرسگریک یا ترکی و کردا چاره سر نبو از باور دکم وی باندورا وی گلکی السر بيفجويا وجهستنا سياسي السوري خرد كرنا تيروري اب جروباتن ايجو بتركي فجي وداعش بخجي يعني إيرو داعش وكان هاتجي باني زمان قالك يتشارك دبي يعني ودفردا يعني او برسجريكا كرديجي وهنا كي باش بكفش برجو ابناء باندوري اللي كي از باور دكم يعني از بخجش بني ما وي نافنكارية أمريكا وسلوكاتيا بريز مسعود برزاني وباندورا أرينيها بي وتشتيقوا إيرو الأنقرة جي بيكتين أز باوردكم فانا كوكيان نيزيكي هفبكي روشا سوري بكافي روشا باشتر دا باشا تو جناب هوا دبيجيتين روشا سوريا دكافا روشا باشتر بچ رنگی گلو گاوا جهزین سوریا دموکرات ده تخواستن چکی خودانن یانجی ببنه بشک جه ارتشان اجتماعی سوریا برانبر هزین سوریا دموکرات وی مرجی قبول ناکن دخوازن ببنه یکی سربازیا سربا خودنا ارتشه دا جهال یکی دن درزین رازینه و یا داعش چالاک دبیتن افده سالتان ها هاتیا لسوریای بشک جه قاعده و نصره و داعش چه والهوات کتن كوهين بهيفي بن جاشتيا لسوريا بيقومان يعني اف قناع قالك يستيار السوري ونها سانا اگر اونا كوكيدنا برا تركي وكردادا يعني هاتا ترى سركرن الشام دفي يعني او دستورا يعني حكومتها فوق هستي حمو بيك هاتا تيدبن باش داربن ياك يا دوا دستورك يعني برسجريكا سوري بشيويكي سياسي بيجرى سركن يعني ما في حمو بكاتين دستور ده بي تكسكرن تسباندن افيك يا دوا شوية سيستما دسلاتدارية شوية كان نافندي بي جبو هركس قطعه ده ببينه درزيجي وكردجي وحمو بكاتا از باوردكم يعني جبر كرد يعني حسدي هزين كردي اف هفالبندن هزين ناف دولتين وامريكا يقو شر داعش كنو داعشي حتى ايرو هيا وخورترجي لو ما وي اف هزا كردي وي بميني
ئەگەر سبەرۆژێ دا ببێ بەشێکش وەزارەتە بەرەڤانیە وێ وەکە هێزەکە یەکگرتی بێ ینی وێ ئەو دەڤرێن خۆ بپارێزێ وێ وەکە فەیلەقەکی بێ یانژی وەزارەتە بەرەڤانیە بەشبەر مەترسیەکە مەزنە گۆ ئیرۆ کورد چەکێ خۆدەینن و ئەو هێزێن تۆندراو یانیش داعش بگرا حتى ji Tirkî bigira û hêzin bi ser ve û ya berî wana yanî heyta hêr Şam bixwe weke tanî zimana û qaîde ye yanî ji bo wilo jî yanî civaka navdewletî bi haweriya we bi hemû aliyan nayên nav wa de Tirkî jî ji bo wilo jî wê Kurda biparêzin weke hêz bo karibin fişarê li va aliyetî bikin û karibin fişarê li desthilatda Şamê jî bikin û ew pêvajoya siyasî karibin bin kontrola wa debe ji bo wilo jî giringiya Kurda divê warêdê divê vir de vêca pir stêcem Kurda divê gelekî xwendina we zîrek bê ne xwendineke partîtî îdeolojî bê mafê Kurda bidine pêş û hevkirinekê çê bikin û bibine hevalbendên berjewendiya netewa Kurdî ne ya hizbîtî îdeolojî. باشە. هێژایە دکتۆر زارا ساڵح ئەکادمیسیان ji Birminghama Brîtanyayê gelek spas.